Mit o marihuani broj 2. Marihuana je bezopasna i ne ostavlja nikakve posljedice. To baš i nije tačno. Marihuana itekako utiče na našu pažnju, koncentraciju, pamćenje i dovodi do smanjenja IQ-a. Istraživanja koja se sprovode posljednjih nekoliko godina su pokazala da marihuana ima značajne posljedice kako na pažnju i koncentraciju, tako i na smanjenje IQ-a. Marihuana je povezana sa stvaranjem anksioznosti, depresije i psihoze, naročito kod osoba koje imaju genetske predispozicije. Ukratko, marihuana itekako utiče na mentalno zdravlje ljudi. Mislim da osobe koje rade u psihijatrijskim ustanovama imaju najbolji uvid u to koje mentalne posljedice i na koji način može sve da utiče na ljude. Zaključak. Zašto je važno pričati o marihuani i razbijati mitove? Zato što mladi vrlo često ulaze u rizična ponašanja na osnovu informacija koje dobiju putem medija, interneta i koje čuju od svojih drugara. O svemu ovome smo pričali na Festivalu zdravlja i mi se stalno trudimo da dižemo svest na društvenim mrežama, da bi mladi znali kakva sve rizična ponašanja postoje i koje sve stvari treba da obrate pažnju.